nga iruugiring beriyen. Try to listen to the sound of one hand clapping. Kung mo sayaw ka ba wa sa forma, kung wala kay angay mo kiay kay. Why don't you listen to the rhythm of the falling rain? Paminawa ang nag-away nga iruugiring beriyen. Try to listen to the sound of one hand clapping. Bisag asa ka pa, bisag unsa ang imong hitsura, adunay musika sa kanunay kauban sa hila ko kalipay. Abli lang ang dughan mo gamay. Why don't you listen to the rhythm of the falling rain? Paminawa ang nagawin nga iruugiring beriyen. Try to listen to the sound of one hand clapping. Kanta na ay dugaya. Bahalag